Hvala puno. Ja sam Filip Matić, student sam politikologije i međunarodnih odnosa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. I evo kao student treće godine nikako mi nije jasno zašto konstantno aksiomatski sjedimo na tezi da je NATO put jedini put. Mislim, jasno je meni, pričamo o nekim benefitima, nekim stvarima i tako dalje. Ali ako postavimo trenutnu i realnu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja je takva, imamo 3 naroda. Jedan narod koji se apsolutno ne slaže sa ulaskom u NATO. I dakle, idemo ponovo u onom pravcu preglasavanja koje se dešavalo 90. godina, ili ćemo pričati o ovom dijalogu koji konstantno spominjemo. Pa je li dijalog da se nameće da se ide u NATO, ili je dijalog da se sjedne sa Srbima, ako već pričamo iz ove druge dvije perspektive, i da se razgovara zašto to baš Srbi neće u NATO? Ako neće, ako ne možemo se dogovorimo, možemo li onda pričati o tim alternativama što je gospodin Cikodić spomenuo? Nismo ih nikad ni ispitali alternative. Gledamo u jednom pravcu, kao na povodcu kuda nas vodi neko, i idemo u tom NATO. A niko se ne obazire što srpski narod, i da, to nije propaganda medija, to govore Srbi, i svi Srbi, vjerujem redno, da bi bila 100% izlaznost i 100% bi reklo ne NATO. Čisto da i to samo napomenem. Ali samo još jednu stvar, kratko da napomenem, hoću da odgovorim gospodinu Cikodiću na ovo pitanje koje je postavljao nekoliko puta. Ko će zapravo osporiti ulazak u NATO? Pa poznavajući, bar koliko ja poznajem politički sistem Bosne i Hercegovine, Srbi, kao, mislim, u složenoj državi kako živimo, konstitutivnoj demokratiji, svaki konstitutivni narod ima mehanizam da zaustavi odluke koje su protiv vitalnog nacionalnog interesa jednog naroda. Što znači, ukoliko NATO ne bude od vitalnog nacionalnog interesa za Srbe, ta odluka se može zaustaviti i to naravno vodi ili do konflikta ili do dijaloga o kojem pričamo. Na nama je da li ćemo izabrati konflikt ili dijalog. Ali ponovo, samo još jednom želim da naglasim. Kako srpski narod ne želi u NATO, tako je poenta da sjednemo i pričati o tome zašto ne želi i ukoliko stvarno je to stvar oko koje se ne možemo dogovoriti, zašto je problem rezolucija, naglašavam, o neutralnosti. Narodna skupština Republike Srpske nije donijela odluku, odnosno deklaraciju, odnosno rezoluciju o, neulasku u NATO, nego o vojnoj neutralnosti. Zašto ne bi razgovarali o vojnoj neutralnosti? Zato što imamo sporno pitanje u Bosni i Hercegovini. Dakle, ostajemo neutralni. Srbi neće da budu dvije vojske sa Srbijom, čuli smo profesora Vlade Simovića malo pre na intervju. Bošnjaci, Hrvati sad, a da ja kažem i Bošnjaci i Hrvati žele u NATO, zašto ne bi to pitanje postavili i pričali o neutralnosti? Da li žele Romi u Bosni i Hercegovini u NATO? Oprosti? Da li žele Romi u Bosni i Hercegovini u NATO? To je već pitanje o koje ne potpada pod politički sistem Bosne i Hercegovine, to je već neka druga stvar. Dakle, ovdje razgovaramo o 3 konstitutivna naroda i njihovom načinu funkcionisanja na konsenzusu, na dogovoru ili na nekonsenzusu ili nedogovoru. Dobro, to je to, ja. Ima li još neko od publici?